شب ندیدم تو را ستاره من، شعله‌ور در هوا ستاره من، در این صبحی ستاره های فضا، در این صبحی ستاره های فضا، به تو کردم خطا ستاره من، به تو کردم خطا ستاره من. سحر آمد برای ستاره من، سحر آمد برای ستاره من، سری پر صفا ستاره من، سری پر صفا ستاره من، سری پر صفا ستاره من. با امیدی سحر نشسته‌ام من، دیده از راهی تو نبسته‌ام من، گردنی خوب را شکسته‌ام من، گردنی خوب را شکسته‌ام من، در وفا استوار هسته‌ام من، در وفا استوار هسته‌ام من. سحر آمد برای ستاره من، سحر آمد برای ستاره من، سری پر صفا ستاره من، سری پر صفا ستاره من، سری پر صفا ستاره من. سری پر صفا ستاره من، سری پر صفا ستاره من، ستاره من، ستاره من.
درود دوستان عزیز، برنامه فضا است و امروز در میمونه برنامه ما انسامبل استرادی ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند با راهبری دیرکتور ارکستر مذکور علیم جان سالیف و همچنین برنامه ما را یک هنرمند بسیار شناخته دانیل رستموف آغاز کردند با ترانه مشهوری ستاره من و همچنین شیرین همدم و نیز در برنامه ما حضور دارند و امروز یک برنامه ایدانه زیبا را به پیشنهاد بیننده خواهیم کرد. من کلی شما را به برنامه خیر مقدم میگم. همچنین مطربان بسیار چیره‌دست که امروز ترانه را باز هم جذابتر کردن. خوش آمدید برنامه، خوش آمدید دانیل، خوش آمدید علیم جان. تشکر. امروز انسامبل استرادی ارکستر سیمفونی خیلی پیشروی‌های زیاد دارد. البته چهره‌ها در آنجا جلب شدن، هنرمندانی جوان جلب شدن و خب آهنگ‌ها نیز متفاوت است. خب دانیل رو دعوت کردید. نه تنها دانیل رو ما هم سراینده های جوانی ما در بغیر از آنی که ما هنرپیشه‌های شناخته و نامی که در انسامبل استرادی داشتیم، از آن جمله هنرپیشه‌های شایسته تاجیکستان حسن حیدر، پروین یوسفی، تخمینه نیاز و گلبهار شاکیر و بغیر از این باز حافظه‌هایی که بسیار ابروی اعتبار در ژانر استرادا دارند به مانند خجسته میرزاولی و سروش نگار خلف و غیره غیره بسیار خیلی حافظ سرانده داریم. ما باز کوشش کردیم که اون جوانایی که علاقه یک گوی موقع استواری روحی خود رو در ژانر استرادا یافتند و نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن در بسیار آزمون‌ها و فستیوال‌ها شرکت ورزیده علاقه یک راهی روش خود رو دارند و نام هم دارند. خب و مهم است که اونها جلب شوند، چون من فکر میکنم که همین گونه فضا، همین گونه شرایطی کاری خوب دیگر در هیچ جا پیدا کرده نمیشود. چون مطربانی حرفه‌ای و فضای کاری خوب در اونجا خب فراهم آورده شده است. خب با کی پیوسته دانیل با ارکستر؟ با ارکستر حالا یک قریب 2 ماه میشد که اعضای همین ارکستر پرزیدنتی و انسامبل استرادایی همین تاجیکستان هستم. بسیار هم ارکستری خوب هستند و بسیار هنرمندانی بسیار با استعداد و چگونه دعوت کردن شما را؟ از کجا پیدا کردن؟ یکی از دوستان ما که حاضر در همین انسامبل استرادی حاضر که راهبری میکنند همونا ما رو دعوت کردند و همراه راهبر ارکستر سیمفونی پرزیدنتی تاجیکستان اکای علیم خود شناس شدیم و همین جوزی فعالیت میبریم. و یک سخن درباره راهبری که حاضر ما نو تعیین کردیم و یک گویم یک فضای نو رو برای انسامبل استرادی تشکیل کرده است. دلاور قربانوف یک چند سخن در گفتنی هم کادر هستند. در پس کادر هستند. آدمی که خودش بسیار مطربی خوب است، مطربی کسبی است، استرادی آهنگساز است، شاگردی طالب زیادالله شهیدی می باشد، در کنسرواتوری ملی خودمو تحصیل کردگی و بعد تحصیلی خود را در مسکو انجام تمام کردگی و بسیار یک گوی ملکه خوب استعداد خوب را دارد و مهمش آن که فهمیشی حاضره که نه تنها فضای تاجیکستان بلکه فضای علاقه فهمیشی موسیقی بین المللی دارد و محض نیت ما همین است که تشکیل کردن انسامبل استرادی با اونی که همین سراینده های ما، مطربای ما، همین انسامبل ما موسیقی تاجیک رو در ژانر استرادا در جهان معرفی کنند. ولی واقعا هم همین گونه فضایی که حالا در ارکستر شما به میان آوردید اونجا هنرمندان خوب رو جمع آوردید، من فکر میکنم که در علایدگی بچه‌ها نمیتوانند این گونه گروه جلب کنند. در علایدگی مشکل است سرجم کردن مطربان همین گونه نیست. خب چون پیش از همه رحمت کلام به پیشوای ملت ما به جناب اولی که چنین شرایط تشکیل کردن و چنین فضا کردن که ما توانیم
санаткорои асил, санаткорое ки метавон аз он як ояндаи санъати тоҷикро муаррифӣ карда метавонистагиро ҷамъ кунем, даъват кунем, беҳтарин мутриборо даъват кардагием ва кор мекунем ва бовар кунед ки бо чунин мутрибо кор кардан барои ҳар як сарояндаи худаш як ифтихор аст, як бахти калон аст ва барои чунин шароиту барои чунин имконияту албатта мо миннатдории худамонро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки ба мо тамоми шароит барои он ки мо фаъолият кунем, ҳама чизо санъати мо пешравад ва маҳз барои ҳамин мо кӯшиш харчи худро гузошта истодаем. чӣ гуна аст фазои кори бо бачаҳо ошно шудед? фазои корӣ бисёр ҳам дар як сатҳи баланд аст ва санъаткорон ҳунармардон бисёрам олӣ ҳастанд, бисёр сурудоро тез ёд мегиранд ва бале хуб ҳастанд. шумо хатмкардаи дар Москав тамом кардед? Мактаби институти бале институти санъати шаҳри Москав. бале институти санъат дар Москав ҳамунҷо хатм кардем дар соҳаи овозхонии эстрада ва ҷаз. дар як институте ки ҳамин роҳбари мо роҳбари ки ҳамин ансамбли мо ҳам дар ҳамунҷо хонданд ва мо дар ҳамунҷо шинос шудем ҳамроёна. хуб оли аст. аллакай Даниел барои ҳамаи мо ошно ҳастанд. дар чандин лоиҳаҳои бо нуфузи байналмилалӣ ширкат варзиданд ва нуфузи Тоҷикистонро боло бардоштанд ва имрӯз ман хеле шод шудам ки имрӯз ба сафи шумо пайваст, чун ба ҷои муҳим ҷои даркорӣ рафт. аллакай дига барои пешрафти санъати мо дига саъй мехоҳам асос шароит ташкил кардан барои ҷавонон ки ино имконияти равнақу ривоҷ доштани малакаи худ бошанд. Банаин барои муҳим доштани истеъдод аст. минбар дигар барои онҳо боз як мана ситораи ояндаи мо хӯрандаи ситорачае ки ман фикр мекунам аз ҳозир аллакай сухани қавии худро гузошта истодааст. даима ин Ширин Ҳамдамоваам хатмкунандаи донишгоҳи Москав мебошад, дар Россия таҳсил кардааст ва чӣ хеле ки мебинед мо тамоми ҳамин нерӯямонро сарф карда истодем ки гулчин кунем ки он чеҳраҳое ки дар оянда метавонанд маърифгари санъати мо бошанд, кӯшиш кунем ки онҳо дар ансамбли эстрадӣ бошанд. дар оилаи санъаткор ба воя расидааст? ино вақте ки хурдакак буданд ман мумкин инора аз яксолагишон ё дусолагишон шиносам, чунки мо ҳам модарашон кати Назирабону кати, ҳам Камолиддин падарашон кати. Камолиддин бисёр як тамбурнавози беҳтарин, сарояндаи беҳтарин Камолиддин Ҳамдамов ва мо дӯсту рафиқу ҳамкор будем. солҳои зиёд дар Хуҷанд фаъолият кардаги будем. аммо Ширина ман аз хурдиш мешиносам, хурдакак буд. аҷиб ин аст ки Ширин дар Москав аслан скрипкаро аз худ мутриби аслан мутриб аст, вале хуб барои ман ҷолиб аст ки чӣ гуна овоз мехонад. чун дар оилаи санъаткор ба воя расидааст ва табиист ки дар хуну рагу дар тамоми пайванди ӯ санъат аст. сараввал Ширинро мешунавем, баъд суҳбат мекунем. хуб марҳамат Ширин.
آفرین آفرین. بار دیگر درود دوستانی عزیز و ارجمند، سال نو میلادی رو به شما خیر مقدم میگیم. برنامه فضای ادامه دارد، خیلی گرم و زیبا و با یک ترانه شیرین صدا داد. شیرین همدم و واقعا ما رو مفتون کردن با صدای زیبایشان، با اجرای زیبایشان. خب من حیرانم که شما چرا رفتید مطربی از خود کردید با این قدر آواز زیبا؟ نخواستید که رفته باز مثلا در ساحه صنعت آوازخوانی مثلا درس بخوانید اونجا؟ Так получилось то, что так как мои родители музыканты, для каждого родителя музыканта я считаю очень важно, чтобы у ребенка было музыкальное образование. И я очень рада, что меня отдали на скрипку в 6 лет. Я 13 лет занималась на скрипке. И, безусловно, мне это очень сильно помогло в жизни, потому что скрипка очень хорошо развивает слух. Соответственно, мне это помогло слышать себя, когда я пою. И это помогло мне видеть тонкости пения. Потому что игра на скрипке — это очень большой труд, поняла по своему опыту. Вот. Никак не жалею о том, что играла на скрипке, до сих пор играю, до сих пор занимаюсь на ней. И пению я тоже обучалась, правда, не очень долго, но так как у меня отец певец, я слышала, как он занимается, слышала, как он поет. Также моя мама преподает вокал, поэтому для меня это всегда было где-то на фоне, я всегда этому училась, и со временем вот пришла к тому, что мне нравится исполнять музыку. А с какой шру кардит бахонда? Начала петь я достаточно давно, но серьезно занялась пением последние 2 года. То есть мне начало становиться интересно именно строение голоса, как делать какие-то мелизмы, например, американские, европейские. И вот также меня начала очень интересовать старая таджикская музыка. Вот почему и я выбрала эту песню «Ман Юри Туям», так как... این آهنگی Акашариф Акашариф Чураев در اجرای هنرمندی محبوب ما دلیر نظرов نیز ما بارها این ترانه رو شنیدیم و اشعارش خیلی زیبا اجرا کرده. خون میکشد. گپسریان که بوبوی شیرین Урумбек Ҳамдамов, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, яке бисёр булбулои санъати тоҷик буданд ва равонашон шод бошад. Ман фикр мекунам ки хун мекашад ва мехоҳӣ намехоҳӣ гарчанде ки мероси аст, гарчанде ки мутриби хубам ҳастанд, лекин вақте ки аллакай саҳна мекашаду сароидан мехоҳӣ ва ягон кас дошта наметавонад. خب در وقت‌های خودگی بیشتر سرود می‌خونید که اسکریپکا می‌نوازید؟ البته سرود میخونم چون که اسکریپکا نواختن برای من این یک چیزی با لوگیکا، با منطق. وقتی که اسکریپکا می‌نوازم، اسکریپکا مشق میکنم، برای این من خیلی جدی میشم. Бля. Дело в том, что когда человек на скрипке занимается, сосредоточенность должна быть большая. И человек должен понимать, зачем он занимается, над чем он работает. Также в пении, конечно, но если мы говорим о том, чтобы расслабиться, конечно, попеть легче, чем позаниматься на скрипке. Арус тамрин мекунед? Машқ мекунед? Бале, арус машқ мекунам. Ҳам мехонам суруд, ҳам скрипка машқ мекунам. ҳамсояҳо ба дод наомаданд? ҳоли не. از این بعد میویند؟ نمیوید، با فکرم میفورد. با فکرم مخبولتر میشود. مخصوص دیوال رو میزنن که کای سر میکنه. بسیار جالب بود. فکر بکنم باز در پسی کادر نفران دیگر نیز نشستند. من یک دو سخن درباره آنهایی که حاضر برآمد میکنند گفتنیم. یکی از ستاره‌های درخشان استراده توجیک، هنرپیشه شایسته توجیکستان پروین یوسفی با سرودهای خود آماده است به مهمانی تلویزیون سفینه و یک نفر دیگری که من معرفی کردنی هنرمندی که برای من این یک چی گویم ممکن یک
олами дигар бошад. Ва ин Кирилл Медников аст, ки ӯ ҳам зодаи Тоҷикистон аст, вай ҳам маърифгари Тоҷикистон аст. Дар чанд проектҳои калони эстрадӣ баромад кардааст дар хориҷи кишвар, дар Полша, дар Россия ва дар яке аз проектҳои бонуфуз бо номи «Песня», ки дар он ҳунармандон бояд асарҳои худашон иҷро кардагиро месароиданд ва маҳз дар ҳамин муаллифӣ ва дар ҳамин озмун бисёр гӯям дар сатҳи баланд баромад кард ва бисёр ман аз онҷа вай аллакай оҳангҳои вай, сурудҳои вай дар манозир яке аз бисёр сериалҳои намоён дар Россия, ки дар он ҳунарпешаи халқи Россия Константин Хабенский нақши асосиро иҷро кардааст бо номи «Доктор Лиза» ва дар он Кирилл саундтрекро иҷро кардааст, суруди худаш аст ва ман мегӯям ин яке аз ба фикри ман бисёр як чӣ гӯям як олами дигар аст ҳақиқатан ҳам ва дар забони англисӣ ҳам суруд иҷро мекунад ва бо ҳамин тӯҳфаҳо мо ба телевизиони Сафина ба меҳмонӣ омадагим. хуб мо ҳам муштоқи онем ки Кирилл барои мо як таронаи зебои худро бисарояд. Мо ӯро ба саҳна даъват мекунем ва дӯстони азиз баъди чанд лаҳза бармегардем. Maybe there's something in the loneliness that I feel, and even darkness could be deeper than in real. There's no other choice. I see drown down the noise to hear yourself. Nobody to give advice, but tell me who's now in crisis. No, not me. But even if I am, it won't be the same for you, 'cause I have completely another story. Yes, I'm boring, I play for the truth, play for the smile. Real love, it has to die to bring more fruit. Don't run for the money, run for the spirit. Oh, how I could forget that it is you who don't need it. That's why I am by myself. I am by myself. Sometimes it happens that you get back to wrong things, but please realize it as soon as you can before you break the strain. There's no other choice, you have to listen to the voice inside you. Nobody to give advice, but tell me who is now in crisis. No, not me. But even if I am, it won't be the same for you, 'cause I have completely another story. Yes, I'm boring, I play for the truth, play for the smile. The real love has to die to bring more fruit. Don't run for the money, run for the spirit. Oh, how I could forget that it is you who don't need it. That's why I am by myself. I am by myself. Them get rid of your answers. Let them scream, let them blame, let them play their own game. But you remain the same. You remain the same. If I am by myself.
барномаро идома медиҳем дӯстони азиз. соли нави мелодӣ муборак. ба барнома худи ҳозир ҳунарманди шоистаи тоҷикистон бонуи зебо Парвин Юсуфӣ пайвастанд ва ҳамчунин роҳбари ансамбли эстрадии оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Диловар Қурбонов нест ва Кирилл Медников бо як таронаи хеле ҷаззоб ба барномаи мо ҳусни дигар бахшиданд. сипос ба шумо. воқеан хеле таронаи зебо буд. Диловар, Кириллро шумо аз куҷо пайдо кардед? Чӣ гуна ба ансамбли шумо пайвастед? қадарак истеъдоди нодир. салому дуруд ба тамоми тамошобинони Сафина, ба тамоми мардуми тоҷик. Кириллро мо аз даврае ки мо дар Москав таҳсил мекардем, аз он вақт мешиносамша, дӯстӣ кардем ва ҳамдигар фаҳмид. бисёр дар хобгоҳ ма буду якҷо набудем? Не, дар хобгоҳ якҷо набудем, ба хотире ки Кирилл дар дигар донҷигоҳ мехонд ва ман бо Даниел дар як хобгоҳ гӯем будем ва бо ӯ таҳсил мекардем. ва он ҷо ҳам тоҷико байни якдигар хуб ҳастанд, рафту омад доранд музикантҳо ва ҳамин хотир аз ҳамон рӯзҳо шиносоӣ дорем. ва вақте ки Кирилл ба Душанбе баргашт ва ман хостам ки ӯро ба гурӯҳи худамон гирам, ба хотире ки Кирилл яке аз бачаи боистеъдод аст. Вай ҳам оҳанг менависад ва ҳам месарояд, бо як дараҷаи олӣ, як дунёи дига дорад. хуб, дар боло олимпион солиф гуфтанд ки дар чандин лоиҳаҳои байналмилалӣ ширкат варзиданд. хуб, чӣ гуна ба лоиҳаҳо рофтед? Умуман чӣ гуна прӯжаҳо буд? Ну, во-первых, да, большое спасибо, что пригласили. Как Диловар правильно сказал, когда музыка появляется в нашей жизни, какие-то другие языки, скажем, отходят на другой план, и музыка, она сближает. И так и случилось, да, в нашем случае, в нашей ситуации. Мне повезло принять участие в проекте «Голос», который снимали в Варшаве, в Польше. Тоже такой очень... Ну, на тот момент я был совсем юным, зеленым таким. Вот, но появился на польском телевидении. Это мне дало большой такой импульс, чтобы я, скажем, сильнее верил в себя и в то, что я делаю. Вот, и на самом деле такой очень интересный, запоминающийся опыт случился. И потом, после польского «Голоса», я приехал в Москву и услышал о проекте «Песни» на ТНТ. И я подумал, это вот действительно может быть таким очень важным проектом в моей жизни, потому что на этом проекте нужно было исполнять свои песни. Я тогда на тот момент не считал себя каким-то крутым вокалистом или гитаристом или сочинителем, но когда все это собирается вместе, я подумал, что это вот действительно может случиться такая важная химия, которая произошла. Я надеюсь, вы оценили, да, в тот момент. хуб, ягон чизе ки худат иҷод кардаед, таронаҳое ки худат аст, аз моли худат, мешавад барои ма бихонӣ? хоса дар ҳамон озмун пешниҳод кардӣ? Эту песню я исполнил тоже на одном из этапов проекта песни. Называется «Анестезия», да, по-английски «Anesthesia». Вот сейчас кусочек сыграю вам. Words won't heal, and those I hear confirm there's nothing to feel but aching chest. In bustling crowd, I am alone. They say it's hard, I say I know. Don't believe I did my best. What can I do with that? I have nobody to ask. So jumped in to the deep end now. I need someone to bring me back. I was placed under anesthesia. Need to wake up from this. And if I stay under anesthesia, I won't really feel a thing. I will not see you under anesthesia.
саломат бошед. Ташаккури зиёд, хаста набошед. Шумо хубед? Ташаккур. Чӣ гуна аст? Соле ки гузашт, соле ки доштед, чӣ сол буд? соли хуб буд, чунки мо дар пайи таронаҳои нав ба нав, дар пайи корҳои эҷодии нав, бале, нақшаҳои нав ва сафарҳои ҳунарӣ. Бисёр кори хуб буд. Ба Русия рафтем. бо ҳамроҳи дастаи ҳунарӣ зинда сароидем, навохтем, мардумро хурсанд кардем, моро бисёр хуб қабул кардан ва албатта ансамбл рафт? бале, ҳамроҳи ансамбл рафт? бале, ҳамроҳи ин гурӯҳи чӣ хотираҳои ҷолиб доред аз ин сол? ҳама вақт вақте ки ҳунарманд ба сафари ҳунарӣ меравад, албатта вохӯриҳо мешавад. Яке аз мехерин лаҳзаҳои нотакрор, вохӯриҳои бо дӯстони худ, бо тамошобин, ба тамошобинон, ба дӯстони нав, бале, лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда. ин сол чӣ таронаҳо эҷод кардед? як каме аз бобои таронаҳои нав кор мекунем, лекин ин як каме ҳоло сухани қоғазпеч, гапи қоғазпеч. ҳоло баъд пешниҳод мекунем ба мардум. Бале, хуб. Як таронаи хеле ҷаззоб доред. Ман зиёд таронаро дӯст медорам. Матни Фуруғи Фаррухзод аст. Бале. Нигоҳ кун. Офтоб мешавад. Бо номи офтоб мешавад. Манам ин таронаро бисёр дӯст медорам, чунки бисёр матнаш зебо аст. бале, чунки ҳар як таронае ки мо месароем, албатта як қатраи ҷону дили худ ворид мекунем. Чӣ гуна таронаро пайдо кардед? Матнро тариқаш чӣ гуна аст? тариқаш як аҷоиб аст. ба ман занг задан гуфтанд ки Пармиҷон, як иштироки шумо дар кор дар ҳамин як кинофилми Зарандуд, синамои Тоҷикистон, Тоҷикфилм. ва гуфтанд ки мо шеър дорем, лекин оҳанг надорем. хоҳиш мекунем агар вақтатон бошад, имкониятатон бошад, биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. ва ман албатта омадам, шеърро дидам, баъд гуфтам ки майлаш, ман ҳаракат мекунам. оҳангро худатон гузоштед? Олӣ. баъд мо ду вариант кардем. як варианти тез, ин суруд бо ритми басано, ва варианти дуюмаш бо оромӣ, бедуна, бале, бедуна дремс, барабан. онам хел навохтем бо ҳамроҳи фақат гитор, як каме киборг, онам хел бо садо. хуб, мешавад як пораашро иҷро кунед? нигоҳ кун ки ғам дарунӣ дидам, чӣ гуна қатра қатра об мешавад, чӣ гуна сояи сиёҳӣ саркашам, аз зири дасти офтоб мешавад. кунун ба гӯши ман дубора мерасад садои ту, садои ту. нигоҳ кун ки ман куҷо расидам, ба каҳкашон, ба бекарон, ба ҷовидон. олӣ, саломат бошед. Ташаккур зиёд, бисёр олӣ буд. зебо. хуб, умуман шеваи иҷроиши шумо, таронаҳои шумо ҳамаш зебо ҳастанд ва худи шумо муҳимтар аз ҳама зебо ҳастанд. хеле миннатдорам. хуб, сипос ба бачаҳо, сипос ба онҳое ки имрӯз омадан ба студияи барномаи Фазо ва як лаҳзаи хуберо бо шумо сипарӣ кардем. ҳатман ки лаҳзаҳо дар хотираи зиндагии мо ҳамеша сабт хоҳад шуд. соли нави мелодиро ба кулли шумо хайра мақдам мегӯям. хоса мутрибон ки имрӯз бо анамон ангуштони зебони худ бозам зебоӣ офариданд ва бачаҳое ки имрӯз таронаҳои зебо сароиданд. хуш омадед. дар интиҳо чӣ пешниҳод мешавад дар охири барнома?
дар охири барнома яке аз таронаҳои дӯстдоштаи мо бо номи Тоҷикистон. Мо аввал фикр кардем чиро интихоб кунем, кадом таронаро бихонем ва ман гуфтам кори бад намешавад агар аз таронаҳои худамон бисароем. ва бо ҳамроҳи мутрибон тамрин кардем албатта бо ҷону дил месароем. пеш аз сароидани ҳамин суруд ман мехостам ки тамоми тамошобинонро ва меҳмононро ва сокинони шаҳрро, хешу таборонро, наздиконро бо фарорасии соли 2024 табрик кунам. ҳамеша тансияту хушбахту сарбаланд бошед. дӯстони азиз, ҳамин ҷо ба интиҳои барномаи имрӯзаи фазо расидем. ёдовар мешавем ки имрӯз барномаи моро рангин карданд ҳунармандони ансамбли эстрадии оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар интиҳо Парвин Юсуфӣ барои мо як таронаи зебо пешниҳод мекунанд. бо шумо хайр хуш мекунем. хайр. فرزندین مکانیم، هم نشین و هم زبانیم. برای تو ای وطن ترانه عشق بخوانیم. ما فرزندی تاجیکانیم، بودیم هستیم و بمانیم. با گلشنی زیبایی تو عاشقانیم، عاشقانیم. تاجیکستانی ما کدامنی زیبا، دریای عمر ما صدای خوشنوا. سود و خطا بدخشان و زرافشان، سرزمینی قدیم دیاری تاجیکان. در هر کجا که باشیم
دلهامان نزدیک از هم جداگر باشیم مهاجر و غریب دور از وطن اما بدان ای برادر تو همیشه با ما در راه آرزوها در شعر و فرازها گر افتادی برخیز بیرس به کله ها گر پزند ناکسه نامی ملت ما را نداند به ادب نامی نیکی خدا را بدان ای مهاجر غریب و هموطن فردای نیکی تو آبادی خشتن تاجیک ملت بزرگ تاریخ قدیم دارد ما تاجیکانیم فرزندی یک مکانیم تاجیکستانی ما کدامنی